اللهم صل وسلم على نبينا محمد. نوعهم ايه دول يا حاج؟ نوعهم ايه العجول دي؟ خليط. خليط الاتنين؟ استنى خلي لك استنى مصنوع لك. دول عمرهم قد ايه كده؟ سنة وشهرين حاجة. سنة وشهرين؟ خليط سنة وشهرين. بيعمل كام العجل فيه؟ واحد 223. نعم؟ الاتنين ب 23؟ يعني 11 ونص. الواحد ب 11 ونص، اخره 11 ونص صح؟ تقول لي مراتك يا حاج عشان لو حد شافه على النت واحتاج يكلمك؟ نعم. تقول لي مراتك عشان زق بس كده يا حاج معي. تعال سيبك من النت يا عم. زق يلا. بسم الله. يلا. برضه الصبح. هتقول لي مراتك ولا تمام كده؟ هقول قول 010 عندك 010 6500 6500 98 98 78. 78 كده. الجوز خليط ب 11 ونص الواحد صح؟ عجول بقري خليط عمر سنة وشهرين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.